Lagip di napalabas. Kumusta kayo ni Papagayam? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Iti da ito'y agundaway, sagutan da kayo manon iti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Intay nga rudan danggan, dagiti agsasarono a drama. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti Pagayam, anag pailingad itinagan a Presi, Manipod, Probinsya, ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taad da aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taad da maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay, kasta tilangan ba kay? Kasla da, nagdagsin na parikot mo. Saan lang ang akas na? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kaya't mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, dahito ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibang ama? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanya. Maragsa ka na iti kastoy. Manumat din atawan tinaglabas manipod nagkalaysatan. Ngam aging gaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amon. Kasta unay ababawik anak iasawa kan ka, Randy. Presi. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabatch tayo. When amok, kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya, kat awan. Kinapudno na, saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasaw iti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak kat day ti kalikagum da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo. Imayla nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamat saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at ba't nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan. Pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami.
No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga pala paliiwan. Nakaisam ka matamanggit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maitano agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ah, ay ko. Awan makit di ba kahit? Sana salud-sudag lang, mahit. Asino ay ati kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanya, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan ba kahit? Inak disturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo, insan. Itay pa nga agun-uni ti messenger mo, Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Eh? Ni, asino day ta, kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolegyo. Ni Oliver, kunam. Jay ka di lumakayan abak na? Sikamat, insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo, insan. Well, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay, unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Kat amom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutat nga ang mga nuda kami tinaikari para ititunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay, sus! Apay, di ka mabuteng kadagita nga ibagbagam, insan? Uray pagbali-balik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam, gapu ta isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo, insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Hawan lahat na nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti ka ano man, saan tong agbaliw ti kinalailog kan kahani. Promise. Ang yaman agunay nukas na presi. Awon gayam. Kasarong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito yung Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdan natan, honey. Ang yaman na kali. Ang sige, ipagkapumlat sa nga ron. No kaano ti umay mo dito'y tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Ang sige, tatupay taramidag, honey. Umawag ak tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ay ayatan? Iti ka ano man. Saanan ang maisubli ti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidon ti kastoy kanya. Pangaasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Diyak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata.
Hindi nagkalaysa ta. Nagkinarita. May tirigat yan namay. At tinulong ta. Japat nagayatan ti kastoy asaan ka alay kan idalag. Di na kumamat palawan bakit? Pangasim. Basta palawan naklata ka di nakasta. Panyagamaten. Agasawa ta presi. Dahita ko matilaglagit Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pay. Namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Laklakit din no, aging galangan iti arapap ti panagdinatahani. Saan lang ang arapang apani? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Oh, yaman naknukastahani. No idi koleyo tayo. Kat nagbreak taga po ni Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Ngauray, iniinaw na kiti sa nga pulo atawan. Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada. Anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ha? Ay, karuan na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti pan nakikalaysak kini Randy. No amok la kumaakas to'y gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo sa akin? Tinapatan kita gayan ayat tayo. Inapunto na, sana kung anaki ayan-ayat pa iti sa bari. Maripod nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok, ngagsinatamaran. Uray siyak mat Oliver honey. Lamlamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danlak. Presi, honey. Ada umaw-awag. New number man. Asino nga taday doy? Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Kasaya at tasinong batang ti awag ko. Basapol pa'y gayam abaro meron ti umawag sa pusong batan. Idi kalman pa'y nga umawawag agad ka. Ngam pulos adi kasimbong pa. Nanang? Anya ka din day tangar arabidam. Panunod ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikudyo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Kapo ka day, tandan sa bali alalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasayaat nga identikas tangar arabidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Kaputaan na tao amasaksakan, gapo iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akas na saan ka amakaid na. Ada ka di parikot mo? Ha? Ay, kuha, honey. Awan parigat ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag karatan pesi. Nanyaman ti parigot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tagdo mga ibagam. Mapankan iti silad. Di nakasagsarita. Ado ti pampanunutak. May salaing kumatis ako. Pang-aasim tagtumpal ka no di mo kaya't amadiswan ka. Anday ko! Apay at panak matan, Oliver! Anya ka titibasol ko kan ka! Di mo salud-sudan. Laniyal ti basol mo kanya. Ha? Ngamin na. Siga mismo ti basol. Anya? May saga malas sa dimding iti bego. Anya ka din day kang ibagbagang. Anya ka din tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumaraw ka dito sa wana ka. Tamagan no ang sabot parang
Sakit. Ang kaya ba maraming ko kang... Oliver! Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. Abay, atay bagaw, Uy, honey. padyade ka. Masiko ka. Agdon abulan. Ah, ano na? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak na, honey. Masiguradong kadilsyak ti ama. Oliver. Nusti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patango mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa mga anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikas to eh. Apay akal lahat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti panagbaliw na. Eh, ikay ka pa'y lapal-paliwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil. Da kayo matkayam tan. Kinapuno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasan ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Kit panawa mo na dyan lalaki. Iti niya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di amo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver kibagbagayo. ay na. Saan ka nagbindot balasan ko? Ang asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagawa pa iti anak da. Anya, Apay, saan nakadala ibagaking kadalta? sana po no day tatata. Sos Mariosa. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di ba eh? Kamo, napudno ka kanya. Ngam saan mo't gayam. Ito to na mawamon nga tanasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti balab ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan ba isa? Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay tibayin alalaki. Abay, Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanyak. apay nga tumbal ka ngayon! Si Kakit di tawang itibain! Di nakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kasta na! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae! Ang dalang nga roda na asawam! Nung, nagbiro ka pa ilaing iti sa bali! Oliver, Pabungan saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumatan ti sukat mo. Isu nga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nyawatam! ha? Prese, nanan. Simbang patkagayaman. Masikok ka? Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyang ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang kukada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanag. Nasaan nga subli kada kayo.
Ay, jak amo no niya ti ibagakitakan ka, presi. Jak amo no masyanakan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kaya ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Managim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananan. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan asya? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpet kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaran. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni Nanang managing bubukod ak. Tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutan. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak itidan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan tigil idaw. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amo, ngay ti kahanungan. Jak may pahit anak akal palika guma. Iso ngay naklon ko nga rugti pa ng panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahan tinagbanakan. Kamuray no kasta. Ay ayating kalata, pres. Kasi din karik hindi nagkalaysata. Ita niya man na panlubok adumteng kalata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Amo. Kanlam nama akong ibaga lagi ti tao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramit mo. Ngam kahit ulang apa nagnakan. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Imbis ngagsina ta. Ornosan talaan ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapo ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat imbilang nakaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapo ta dinak kat nga rod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi ken ni Randy. Nga uray amok nga adalatamet dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan.
Kat sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumeg. To'y pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di tay ton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gapu taman mano ti lalaki akas kenkwana. Alakas tan pagayam Presi, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Shock ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyek apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag ang nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kaya't mo gayam ti sina, o di sige, agsinatan, awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha? Alaam amin, dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't na ipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka gastos, iti awan mo't kasis ka na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat ti manggas-gastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kat mo di mo pa'y mabayadan ti abang niti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. O, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sika aminan, sikan! Talaga mo. Asino day ta? Asino day ta kunak ka? Inkalukatan tiridang. Apa asyak na. Sige na. Asidag ka dita, di si kanti mang lukat. Ay. Apay aya. Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin aya mo ti agapa asaan nga agbinog kaw. Ay, sus Mariosep. Tas lasyak pa yung tinakabasol. Ay, Saan sama ta na ulibag ti agyan niti kabarbaro nga apartment siya anak ka. ay, wan nga rod tata. Angam, kasla nakita ko matapimanawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya anak kaparada di tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di tikot siya. As labak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akas na ti trabaho na. Kasta nga. Kasjay Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tata. Ay, Panya nga tano, iba gamit ta asawam, tamang sapol langan iti sabali pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapol ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo analawlawa. Di tayo latan pakibiyang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso ama kaammo nga rod no anya di kayat nangaramidan.
Awanan bibiyang tayo kankwana. Toy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti Papa ng Armando. Agawid ka kadi ti ayam ti asawam. Una, kasang ti naudi nga anak mi ita. Isuanas ken nga agawid. Open ni nga rod amay sa abulan. Kabuan na tagbakasyon nagpaymet. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbati ngagmay-may sa dito'y apartment. Among batang di sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak man. Baknang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapol ti dubli panagan na. Pinapudno na agsususpityan ti asawa. Narigatan. Sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Umay ka ba kindi, babe? Ay na! Saan agita? Makiliti ak, babe! Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi ka danag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay no! Okay, babe. Day takot ti kay kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin. Iti palagayan. Ay, amo kay nikan na kay ti kwarta da jala kay. Isungitid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksakita anak, Brando. Ti ko na mamati ak. Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pagkalaga. Anay ko. Itad mo kami ng ti kwarta. Kasta, saan ka masaktan? No pang bisyong tumit lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kinunakabaybay amon ti aman. Awan lang rodan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Ha? Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan kay ti bail. Anay ko. Itad mo kanyak ti kwarta. Uno put di akong ti angsan. Saan, Brando? Maasik ako mamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan ano itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kasi ti Diyos, nasaya at magtigasasaad na kaanakan. Parang ano makarecover madlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang yu iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usarin na nga ag-therapy. Sikat ti makaamaw kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldo at. Da kayo pa'y lang kumati makaamukin ni tatang Juan. Word kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami mat dito'y nga agsisinoblat ang mga aywan iti amam. Agyaman ako unay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko matagim bagmatan ni tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Ang mga numabalin nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Na, naglokaw. Kiawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasag. Amon,
kailiw ka unay, babe. Oras siya ang bata, Monica. Kailiw ka unay. Kuna nga may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito ang apartment ko. Ako ang amin, babe. Aduti pa ka kumikumak. Isumay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awang ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makalay ti tiyempo. Kahukawit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga tinararamin mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inururay ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya, awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisan dakmanen ang mapanagawting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtiptipidak. ay sana. Ate, oh. Sumurot ka kada kada, babe. E di kasta, makaliwaksay ka. Oh, ato eh. Galante ang talaga dahi anak namin. Kwarta man yun, Monica. 20,000 namin dayta. Gastos ang nagbakasyon. Sumurot ka kada giti kagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tayo sumurot ka man. Kaya't ko asawan. Duwata asumurot. Ha? Uwin kumangam. Amumatan nga aduti pa ka kumikuma. Masapol nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan. Duwatan to laang nagbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Bundawayak pa'y na ang tiagawin. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakal mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawin ijay probinsya. Itikas na, masarong karak mat itatang. Kailiw ko na yan ti ama. Sigurado nga ur-urayan na ti panagawit ko. Yan ti Belen mat ti umang-awan. Apag gusto ti awag na. Ibagak ti panagawit ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti ama, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan. Natayan ti ama. Inbati na tayo ni Manong Lucio. Saan? Saan na pud no day, Auntie? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayin ti amag? Saan? Tatang! Tatang! Nay, anya tiar arameda meden. Shh! Apa yan nakadapot tila payag mo iti diday. Andan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayo nga apartment. kat no dengdenggak itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kano dayjay, tatang. Saan aya ako ram, saan tayon apakibiyangan day ta babae. Ay, kuwa, tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kan kuwa na. No makikita ka lumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasim at nga no kasta. Ngala, inkakit di si kaswan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Makaring kamay mo, Nika. Hindi ka ba asangit dita? Disturb mo kayo dito. Nagtal na ako na. Anay ko!
Dadaalan ta ulong. Nagasam ta aramidin na ka kriminal. Talaga mata-kriminal ka! Kita ka man langay. Baka nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga pa isa. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidat ti gastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapihan. Itatawanan. Awan matan sir-serpe ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiagak may. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan, tiulas ko. Ala, kat italik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangay ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay. Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko! Akong kumpulsyon! Mga asim! Umawag kay ti tricycle! Uno niya ang klaseng tilugan! Ipantay ti ospital ti anak ko! Ay, wanan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya mami, misis. Basta tungpalan niyo kami na bilin ko. Iti kasta, saan na makasamang iti anak yun, tinapasama kita. Wandok, katagyaman akmanan. Oh, kumusta ti anak mo? Naispalan iti pagkahad. Inauna nga anak mo ka diday ka? Wen, itaklang kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon iso na taranta. Ay, madalag anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo ka tanak adagos itay nagtuktukak. Aguray ka. Iti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Amangan na awan ako ni kadagiti akong dawa. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha. Monica tinagan ko. Agyaman ak unay Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Basta. Ay, anya nga gayam ti trabaho. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho. Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel. Kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko a manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababalaang ti sweldo. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatay, napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan nam na maparakan ka, ay nagpindot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan nak ti maysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak. Ket ita makunak anaornos kon ti biag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biag. Ket panagkunak
nakasagana akon nga agpamilya, no lakit di adda lalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apan nubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulat ta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Dios a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adam ako na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaad tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos. Ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikanbiag, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat, ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti na asem nga agdangag iti drama dito'y YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay, biyag ko. Analipatam tigarim kanyak. Ay, nagulpit kanaya. Nabartek ka man ng Denver. Ano kumain? Nabartek ka? Pasak mo ti gatang ko iti arat. Wen agam kanayo na matan ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka na di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanan nyo na tanata, sa anak mo ta, mabising. Kanawan, ganas ko ang mangan. No di mo kayat timbangan, in ka nga rod maturugan anak ko. Ay, di dak man dikdik. Tara na kasta ta, amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yun da kabiyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may siyak ti amam. Iso Ayun niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtangan. Ang kano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-serbim ataw. Ngamin, takrot ka. Takrot ka nga, ama. Anya, ulitin man timbagam din pa. Ulitin man. Takrot ka, kuna, tatang. Takrot ka, nawatam. Bastos ka ngayon, anak.
Awan utang mo na imbag anakam. Sige, tanugin da. Sige, ituloy yaw ti panang layat yo kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang! Kaya't masawan, duwatan, Jessa? Katwan, apay, di mo kaya? Ay, kaya't ko launay Kasladyak pa lang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakan kami na napudno ka. Kan maysa, nabayag mo nga agar-aram ka kanya. Agyaman ako na, Jessa, Ikarik, adikan to paldangan. Si kalahan ti babae, ngagtagik ko iti puso. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabandog ka kadi tinagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan mo mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa di mo titurungan ta. Kaya't ko tiyag joyride. Diyak pa ngamin kahit tiyag gawi di jibalay. O sige. Sikat ti makamo, Denver. Ngamni, agawid tamat lang nga dagos Amumat nga da trabaho inton bigat. Uy, di ka madanagan. Kaya't kala makadwang at pasyar. Sakbay nga itulog ka jibalay yun. Okay, mapantang arudan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na, ada na unag pampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parikot. Jessa, Ibagam no niya dayta. Amangan na damay tulong ko. saan mo't alimod kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumat namin ni jibalay. Namaminsan, kasalak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigot aragsak iti unang ti pagtangan mi. Manipod makilalaki ti ina. Denver, Di may isa pa kagurat. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na tikas di nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo tibagina. Sobramot tan tikas di kinasingpet na. di mo kami unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay di amam. Apay no, ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumikaw, ma'am. Kan, tapno may apply mo mat, tinturpos mo a kurso. Kanya kailaga po tap na aramidag tikas tangay. Awan mo't lang Serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan laang matapara kadakwada? No di kat, para iti mismo abagim. Kan, kadata. Para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay na't kid niya. Amon makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabiro iti babae ang mga yat kanyat. Nakabiro ka pa iti babae ang mga sakit kat mangilalakan niya. Amumbat nga ayatan ka. Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat kan namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uy, babe. Kat agyaman ako na yan. Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. sino ti lalaki ang itulot kan ka, ha?
Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay ngayon tulad na ka. Awan madagas na. Madala na namatlaan ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw dun boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pay. Saan nga umdas arason dayta? Makaamo ka no niya ti kayat mo panunutan Denver. Dita ka man lang. Jessa! Di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at ba't nagawid kan, Lorna? Wan, ngam rumwarak matlaang adagos. Anya, kasang sangpit mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamutin ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay nahlaklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan maysa, ada kamot amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay na, kabailamon dayta, ador. Basta rumarak matlaang, adda sarakak a tao. Sarakan nyo ka di man yung tilalaki yun, anang. Ah, Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaom iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimot ter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. ha. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalain day ta asawam. Isuti ka saritam. Didak pakibibiyangan tambok ter aramida tatang. Oh, makitam kas jay apat ang sungsungbat sa anak ta. Pangaasim, Lorna. Agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka. Nulakit di tagbalbaliw ka. Ay na, nakaado ka man ako nakon. Di kan mangnamnam ang agsinubyan takay, ador. Ngamin, iti kaano man. Saanan ang mapasamak dayta. Nawatam. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko nga. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanan na ko nga. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanan na ka din, babe. Please. Denver, inton maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumano ni itikas to yung sitwasyon? One, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amok nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan na. Isu akid daw nga agtalag ka kumakanyak. One. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kasla da ka apa miti ka stadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana. Ha? Kwa, anak Bueno, ka. amo yun. Ngem saan kailangan ngagtagtagari. Amo mon. Ngem awan manen aramiden. Denver. Uray agdadata lipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amo yung nga adda saan anasayat nga aramiden na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang ingat ka ano ti kasta kinatakrot yun. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kanti lalaki na. Itultulok yun kadi akastan. Tumalakan kunak ngay. Makauot kayo. Ngamin, pudno ti pagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kita nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa. Ken anak na. Iti ka ano man. Saanan ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yun. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo itong tiyawag ko, babe. Pangasim. Kasapulan kay tagong damay. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat.
mapanaklangan iti pagtrab-trabahon na. Kasta ti aramidak, sukunat langan iti opisina da. Nasapa ba'y mat? Apay nga anak karikap ti opisina na. Sa dino ti ayan ni Jessa. Dahil ti gada. Asit gap man pagdamag akarwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato Diyos Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta, Jenny. Sige lang, boss. Ungag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ti special mino ni boss. Kasta aya? Na, ramanakman nga agpaiso? Naibas nga agpaiso Oh, sika nga, Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo't lang ka di, Jessa. Launay, boss! Ayos! Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, katwala. Bukam ti basong, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! Cheers! Happy birthday, boss! Happy birthday, bossing! Happy birthday, bossing. Agyaman na kada kayo amin ha. Sabay kumata, maulit pa itigastoy a panagbabanding tayo. Jessa! Nitid ba? Umikatag sarita ta. Aray ko! Timak! Di na kumamat guyoda na kasta! Nakababain itibus ko! Kunam nga da ka ikitrabaho. Ngimsaan kayam, tadda ka dito'y amakininom. Ambom ka di amadandanagan aga. Gapot di mo sungsong batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mabain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramida. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arong bang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanya. Kwa, pasensya kan babe. Biglaan ngamin daytoy alakan mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason day na. Nalakamot ti ag-text mo na umawag. Umawag ako man. Iso na lang tanalobat ti cellphone ko. Nagadulakin din na rason mo. Na, kita man ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka din? Nalobat ko naklangarudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat ngamin kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asigurad mo ti kinatanggit mo. Kan may isa. Kan anya, Denver, ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, man. Kaya't masigurado ka dinak panawan. Adinak to ibating at may isa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanya? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka dito eh. Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabuti nga may pada iti gasat ni Tata. Sigun kong kuha na nagkinarida adidan to agsina kanilanang. Nagkinarida nga binulig da iti regat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tungkal may isa. Nganin, pati na nga agmay-may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. Kat naragsak daytan nga dandan na.
Idinto tanabate kami. Ngagsagsagaba ba? Kapoy din naramid na. Tisa man napasamak kadakwada. Itinapalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masambayan. Iswa kagkurak idada. Kagkurak idang agpadpada. Tibagida lang ti pinampanunot na. Bidak man la pinanunot magnganak da. Anya ti kumbangara bidak. Kumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin ngagsina kami. Hindi kas na. Diyan marigna tikas tuya sakit. Mariribukan ako. Apa ya siya pa itinakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan, Denver. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat nuwaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta. Barasim. Saanak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaan ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbali wakon. No namin ano kan anag ka rin. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kaste kanya. Pangasim. Diyak kaya ti lalaki nga awan panagtalag na kanya. Anya, Pangaasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyaman ang iti ayat nga impaay mo. Kabayatan ti panaggayem ta. Sapay ko man, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonan. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan, Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inba tinakmet ti babae nga inay-ayat ken inpatpatag ko iti kastaunay. Panagkunak ket siyak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko. Gapo ta nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw. Makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baro akpay laeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkel mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin, agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak, asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara tinapalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaan pa iti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam, Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan, Manipod, probinsya ti La Union.
Kastoy man tilinaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak. Ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakatorpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Tiinnak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna naman nga dan dito yuruar. Nga awat mo ti motor na makita. Ay, siya nga ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kumabusinaan nak day. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Ay, papansin mat day ta kotse. Shing! Froilan? Oh, ayan. Napintas ka dimit lang, tika barbaro ako, check. Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse. Katulad. Abay, di ka mamati? Kasi na maginatang dayta, kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang dayta kotse, Froilan? Ay, tinasayat. Aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin dagita salsalutsudan. Anya? Istorya ak amin ken ka. Kabayatan arekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Oh, inayadam ba't ti mga naiho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Ken ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nunjak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y tidanom, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. At iti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayadan da apunasan tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi. Ken mamit ko ti sales ko ta. Balay tumot man ti sumaruno agatangag. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Katno 30 anyos ka pa ilaan. Adupay ti panawan para iti daita. Ngad paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim? Sana puro trabaho. Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y mata. Sana. Ije ito ng pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti harapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talaunay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kastaunay ti palakpak ti Cebu Bugala Board. Gapoy ti kinapintas ti presentation mo. Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you mata, bro Ray. Tawakat kasano? Sumurot ka mat siguro, ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Unya rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami Ura italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa nga minti asikas para iti umadanin a lounge